Yeah. This is Mangoma Depot and this is DJ Ribe. This is DJ Fantan. Yeah, levels, it's obvious. Sabuna tikanya digi bana ke rhythm redu nyowan maizia. Yeah, rhythm redu on the foreign Pamtabera. And this rhythm was inspired by our life experience. True story. It's a true story. Panisha tikambo sangana nazo madays apfura. Waizi. Kazhinji kacho tanga chibuda chiti boys rekugabon. No. Shungu zedu dzapera nhasi because release rhythm ranga riri pamwe peda. Waizi. And this rhythm, remember artists are bad, are mad. And some of them don't watch express my feelings out per rhythm. Masangansiri is a ruxanganazum life, is a vacasanganazo life. Why is it? Says a takaitesus. Patakapa is very good foreign Pamtabera. And the question of the $1 million question is foreign Pamtabera chi chocho. Hands Chichin on the foreign Pamtabera. Why is it? And they are knocked everybody that was a question. They answer levels. At the answer. Since Tabulitsa rhythm ready on the foreign Pamtabera, yeah. Mirete answer nyai. Antikaribu. Yeah, man. They don't do zero. All right. When a foreign nigga is where you guys sit, maizia. The wedding when na makuli na magogo. And the foreign inonzo yitwa mushida kwenda kubasa, tumagraph pa jeri, maizia. Kuno Samarara. Kutasei kwenda kuma. Seno nisochimuka mnaitwa foreign. Muverengwa, maizia. Marara makakwana. Maizia. Makuvarirwa munoita nonzi foreign. Kuti muverengwe futi kuti maswera makakwana. And the foreign munogara muri 555. So 555. Kuti vakwanise kuverenga vanosvika ngoti 5 10 15 20 achina nenhamba. But pane nozonzi foreign Pamtabera man. Pamtabera manje. Vanopedza basa man. Ndo panogirwa chikafu chese chichi. Chepagaboni. Uona skira cho. Ndo panzi foreign pachi Pamtabera. Pamtabera pa kitchen yepajera. Saka ukanza zvanzi foreign vanhu vada kuverenga. Saka zvikanzi foreign Pamtabera vakureva kuti munhu wese andiri zvinonogara Pamtabera tochirova ende sadza repajeri ndiwo Mutabera. Aiziya noita nebinzi dzekuti aiwa wega unonakirwa zvinopera musha. This is a true story and zvakatoitika mulife medu nalevels. And one thing chatida kupa advice kune vanhu vesaruko, prison ano bed of rose. Yeah. Prison kujeri arisi dambe. Munhu wese gara uri mulane iri correct. Don't get caught up in a Babylon disaster. Please, usabatwe offside yemtemo and it. Subscribe to Chewsport Vevo pa YouTube to see 100,000 followers, please. Why? To kumbirao. And please download Foreign Pamtabera pa iTunes, pa Spotify, pa Deezer. To support you Zim Dance, support you Chewsport. Kana une artist wako unofarira muzim dance or muzimbabwe mix. Just go and subscribe pa channel yake. Like a Facebook yake, like a Instagram yake, watofita imwe muri. Thank you so much. Amen. Foreign Pamtabera. Yeah.